Yeniamo baden pindon murah manla kapor. Yaga sagram kuitam paduan berpalong bulai. Yeniamo baden pindon murah manla kapor. Yaga sagram kuitam paduan berpalong bulai. Yeniamo baden pindon murah manla kapor. Yaga sagram kuitam paduan berpalong bulai. Kaburam haupa haukun badamen sim bakui. Kumbabalong kumamenikong jurta barabor sinongga sinong amen. Potrai Jesu ngisngangu yame nagabinda ke jingdon jame hagane ke no paisni. Pamedang ap yengi pamedang pe isne yengi naga sakramen bakui tamaga duai. Melang uble ubat yuk ilud bayus ngulu batip lud. Jesu karku kardo ya ke jingan lud jambaro kini himen ki para ki baduailam batni hagane ke no paisni. Ai baga jingduai jongki baro kalong kabase iso pakilang bu hakamat jome ya ke jingdu bapher ke jongki don ki bapang ki bashitam hapdeng jongi don ki basno jinjar ki basno kotlan hak hapdeng jonki don ki batyapang hake jingtia don ki ba yale ya ki exam bapher don ki kun jongi ki badang kuli Jesu karko kardo paharo kini ki jingdumu jonki kabaki bu hakama jome parmen pingandang yaki baharo rengat parki inga sem jonki rengat parki kun gikti gi jonki karko kardoro yaka parthe baro kawe bakandon ke jingisne halo baro ki buryu jongene ka parthe karko kardoro ko Jesu yaki program baharo kabangi perlong kam karpang yaki program kongsan jonga Pentecost hakane ga tayo nalu ka retreat ka Pakistan na duski thodi jangi halus ni utrai dan bon gi himen ki para ki man na kerlan pen pendi mai mensia ka Pentecost kalanga por ka ba kongsan na ga binda joni ban kit mau par ban somu ye me na ga binda ga jingstan jonga jinge ka po joni ko ji suman ka por gi duai pendi mai idang yo mat Pentecost ga jingim joni karku kardo baharo ki himen ki para ki bhavan hagane ka program hanni kadbangi prolong nadu sni thodi ki bhavan naga binda ke chimpe mi Pentecost but kunjuro ki bhavan karpang haga sni utrai Pentecost hagne ban bindi mai ki jingim jogi ban duai bani hagar trees and don bor ki himen ki para ki trang ban boishane karku ye ki baharo pensle ki baharo paga jingwan jogi kalanga basizo pakinangyo jingisne pakinangyo jimpendi mai bin CM jogi lembau mensiam bakoi hagane ka porn ki vantra hame ko Jesu baharo kini ki jingdumu barki duai pamena isne yagi baharo Haga bertemu pabro kun mensiam bakoi amen kupa jongi bahamne kanau bakoi keteng jome kanmal kahima jome kanau kamon jome hakdo bahamne tuai minta sembau jongi badasni patama bini ka jongi Kumbaya di rumah kita resmi ini perpada ini cakap pencor dan rete pelajari yang kemasmu amen. Kublai kemaria kepada bersuai putra yang berpahala berkuih karena mereka kintai berlaku berkuih sok pojong pau Jesu kemaria berkuih tubi sok play dua yang mental sunyi nampak mental berkuih siap sunyi amen. Ngange hau ble pabren bor baro nong thau ka bane mat ka khundau barang Jesu Kristus pun pamarwai sumu utrai sungi ya bala pun musim bangkoi ya bala khan ka maria Kristus ya bala shala bain ko Pontius Pilatus lasana nayu layang lantayu ulahya sibaya hagasni ka balai pan bayaya Ulagyo shabeng syong komanulay paban baro nang tawakan kadang bisyar kibayin kibaya ngangin hansim bangkuy kabalang tulik bangkuy hagat susulap nirikuy agat sumak nito hagat sumimbar kado pada kecingin bang jukut amen kukpabang jukut matarwa hame kapet pagasanam kamansiya pagkacinglang blay kun pinyet syong Putra yang sunyi Yesus Kristus, panpinbiangan bentar kipok sunyi, baca pertai barawai.
Namarga Shashitam Mukadesachum Tuisnei Bedek Pertai Barokaway 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 Kukpabam Chukut Terwahami kamen bakasnam kamasya mga jinglaw blay kun bi chomi utrakin rajungi Jisu Kris panbigyan bertaki pop jungi pajok bertai barokaway Namarga Shashitam Mukadesachum Tuisnei Bedek Pertai 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 Barokaway Kukpabam Chukut Ngatarwahami kamen bakasnam kamasya mga jinglaw blay kun bi chomi utrakin rajungi Jisu Kris panbigyan bertaki pop jungi pajok bertai barokaway Namarga Shashitam Mukadesachum Tuisnei Badbaroha Pertai 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 Namarga Shashitam
Barbaroha birthday. Kupabam jukut ngatwa hame kamera kasna kamasya lachungam play ukun bi echomi utrai rajuni Jesus Christ pandumiana mata ki pokjuni wajang kapate garo ome Namark jing shashitam makadesa jung. toisne ni bari mapang mashito Namark jing shashitam makadesa jung. toisne ni bari mapang mashito Namark jing shashitam makadesa jung. toisne ni bari mapang mashito Namark jing shashitam makadesa jung. toisne ni bari mapang mashito Namark jing shashitam makadesa jung. toisne ni bari mapang mashito Namark jing shashitam makadesa jung. toisne ni bari mapang mashito Namark jing shashitam makadesa jung. toisne ni bari mapang mashito Namark jing shashitam makadesa jung. toisne ni bari mapang mashito Namark jing shashitam makadesa jung. toisne ni bari mapang mashito Namark jing shashitam makadesa jung. toisne ni bari mapang mashito Kukpa bom jukut ngatwa hame kamera bagasna kamasya makachulong le ukhut bi echomi utrai rajungi Jesus Christ pandumiana mata ki pokjuni wajang kapate garo ome Namarga Chisha Ishtam Akadesa Changu Toisne ni brapang kibashitam. Namarga Chisha Ishtam Akadesa Changu Toisne ni brapang kibashitam. Namarga Chisha Ishtam Akadesa Changu Toisne ni brapang kibashitam. Namarga Chisha Ishtam Akadesa Changu Toisne ni brapang kibashitam. Namarga Chisha Ishtam Akadesa Changu Toisne ni brapang kibashitam. Namarga Chisha Ishtam Akadesa Changu Toisne ni brapang kibashitam. Namarga Chisha Ishtam Akadesa Changu Toisne ni brapang kibashitam. Namarga Chisha Ishtam Akadesa Changu Toisne ni brapang kibashitam. Namarga Chisha Ishtam Akadesa Changu Toisne ni brapang kibashitam. Namarga Chisha Ishtam Akadesa Changu Toisne ni brapang kibashitam. Kublai bakun Kublai ban bor kublai be chunam. toisne ni bari kapate garo ome Kublai bakun kublai ban bor kublai be chunam. Toisne ni brapang barokowe. Kublai bakun kublai ban bor kublai be chunam. Toisne ni brapang barokowe. Kanita ni joga jenis ne chimblai ko jenis chimblai ka pakar soi na shada mukpa bam chukun Toisne ni brapang barokowe. ko jenis chimblai ka buram bakrau tam Yaroi ka chikrau chome. ko chupam ngashanya hame Ngashanya ame. ko jenis chimblai ka chimaya bangla shamphang Ngashanya ame. ko jenis chimblai ka umpole bakar soi na ka chimaya changa trinity bakhoi Ngashanya ame. ko jenis chimblai ka ba amla ban shamphang da kibrune da ki angel Ngashanya ame. ko jenis chimblai ba me ka ching im ba ka chim kamen Ngashanya ame. ko jenis chimblai ka ba khamkor ban ya ka bneng Ngashanya ame. ko jenis chimblai ka tulang ki kam phla ba ka chim phla baro Ngashanya ame. ko jenis chimblai ka ba kan thop ya ka parthai baro ka wei Ngashanya ame. ko jenis chimblai ba ban hiar sha ka parthai ha ka dor ba khaktin bala walong do Ngashanya ame. ko jenis chimblai ba me na ka din mong ka noru jisu Ngashanya ame. ko jenis chimblai ba dona po ka noru jisu ba da jenis kham tam ki nang po Ngashanya ame. ko jenis chimblai ba dan ha ka eucharis ba khoi Ngashanya ame. ko jenis chimblai ha ka ba sai ka balang ba khoi Ngashanya ame. ko jenis chimblai ha ka baptisma ba khoi Ngashanya ame. ko jenis chimblai ba panman hok yangi Ngashanya ame. ko jenis chimblai ba sanran ka ching em changi Ngashanya ame. ko jenis chimblai ba kudop yangi kham tam hathmer ka ching ya Ngashanya ame. ko jenis chimblai ba ai ngi ka ching em ban e junam Ngashanya ame. ko jenis chimblai ba doningar ban ngi haman ki banta ka ching em changi Ngashanya ame. ko jenis chimblai ba dai ngi na ka ding du chok Ngashanya ame. ko jenis chimblai ka atyar ki ching phla ka bamut kinong po ba danun Ngashanya ame. ko
Coaching se chimblay, coaching lingo kiangel ba kitchen bom champagne kirukui. Ngashanya ame. Coaching se chimblay kitchen bom la champagne kitchen maya blay. Ngashanya ame. Coaching se chimblay ka ba se ni na kitchen jar baro. Ngashanya ame. Coaching se chimblay ka tulang coaching suk ba kitchen command jongi. Ngashanya ame. Coaching se chimblay ka ba khod engi na kitchen suda sha kitchen imba shisha. Ngashanya ame. Coaching se chimblay ka ba kanthop ya baro ki mati chong u. Ngashanya ame. Coaching se chimblay ka phas ngat chong baro ki chim thau blay. Ngashanya ame. Coaching se chimblay ha ka ba baro ngi yo jing sne. Ngashanya ame. Coaching se chimblay coaching tengan ki bathyang ya ki to ki baling amin sim. Ngashanya ame. Coaching se chimblay ka ching karman ki to ki batu ching karman. Ngashanya ame. Coaching se chimblay ka ching jatha ki to ki ba sham chinjar. Ngashanya ame. Coaching se chimblay ka ching palat na ki khlam. Ngashanya ame. Ko snamat ko umbat to na kadano jong Jesu balong ka thme ka jing sin ayangi. Ngashanya ame. Ko snamat ko umbat to na kadano jong Jesu balong ka thme ka jing sin ayangi. Ngashanya ame. Ko snamat ko umbat to na kadano jong Jesu balong ka thme ka jing sin ayangi. Ngashanya ame. Kodai Jesu Melakat ko yani daga jing isne jome Kadbangila duwai kanige jing duwai Rengat bat me ko Jesu Memshibla ino yangi marawe Pinban mela jubab isne yangi Melakat ko yani Melakadu yani Jesu Shimdi pura yaga jingim jongi vei pai vei Pensle yangi vei pai vei Ai bangin yamwan yaga jingar ko kajinga yaga jome halo jongi bano Pengantang yangi bano Pengantang yaga donur kamen siem jongi Daga bor jongi yaga jinduai kamangin pulwa Kadagi puson naga sam Shispa Sam hindribo a Shipo ter ter erkuini Washania haga jingle jubor Wat snummen haga jingluten Lada hai kaspa kahajar hai Wat buk yala katolur haka Ublay lakran shisin Bad asin alayusno yakane Pakabor kadega jumuble But ba hame atrai kadon gajingir paskem Me ai nom kilian e ubriu katkum gikam jumu Inang buzon halor kane tin badi duai Bau Jesu unang yalam linti ini amal lagi lintahan jaga jingim Wangin nom shania ya kabor jaga nikaperte Inang shania ya kino kibriu In shania pin hau Jesu Paulang pelai nur ini udang kerku ini udang shimdi pura ya jingim jongi ya kadonu jongi Inang aiti hau Jesu baru kijing sokor lang jongi Inang aiti kijing pang jongi bayi petoin jongi Inang aiti yang kijing tolong jongi bayi petoin jongi Ni aiti ya kinong pop baharo Ni aiti ya ki megi payin ki batya ha kijing dia Ni duai na gabinda kijing duk jongi Ni duai na gabinda kijing sokor lang jongi Ni duai na gabinda kijing snow jinjar jongi Ni duai na gabinda karab karyang jongi kamai ka kaji jongi pulega puti jongi Duai ka pirat jongi Barbaro ke binda jonge jingim jongi Abaw Jesu unang pinklay ningi Haka med jongi Pigi batalot bor haka med Duay laga jinge Baw Jesu pinklay na katigi ja jongi Lese pimla yan na binda bon ski Pidang trang meniyay biyang kumba Julang menshiwa Ko himmen ko pera aitiya ka binda jonge jing talon jongi hao Jesu Aitiya ka gija jongi hao Jesu Aitiya ki doksa jongi hao Jesu IT के तेज जंपी हाउ जिसु IT की शींग जंपी हाउ जिसु IT मन लगे बिंदा जगह में कपार जंपी हाउ जिसु IT बारो का कंडव के शियाब के यिंग बापिसा IT की वही बतौन जंपी बार जिसु बावना की सुने यंगी वही पै वही नंकर कोई कर दो यंगी नंगले का काम पड़ला हालो जंगी हालो का में कपार हालो का में सीएम हालो का जिम्बो जिम्बर खा जंगी बगिन ला की कौन के बजान पड़ो कामता में हागने का यम Pentecost inang tuwai bau Jesu chimdi pura yangi vei pai vei una karku kardo yangi una penkoi yangi penkoi penkia yaki bapangi bashitam bekrani wamen na preng jogi hallelujah 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 hallelujah
Kohimen papara, duai naga binda ka Pentecost, duai naga binda ki program baro, kabangi perlong naga nega center, babaro ki program kalong ka basizo, kamda me retreat kabangi stang nadus ki thodi, patat ki bawan naga binda ka nega retreat, pakindu yamad ya ka jingban stage of mensiam bagui, duai naga binda ka ski utrai kabangi perlong karpang ega jingduai convention naga binda banyara ki bribaro bandap da kabor mensiam bagui inang hot ni very ki bano ban manshane ni duai na binda ka ne bano pauji sunchim di pura yegi Kerku yangi kerku trai, kerku yangi kerku trai, kerku yangi kerku trai, kerku yangi kerku trai. Jesus, 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 Jesus. Kaburam haupa brakun beramat sembakun. Kumba kelalong kubamini kong kunjumenta berbarabot cunam la cunam amen. En yaro yo trai Jesus Christ. Cunam la cunam amen.